Hmm. Ifunguro ritunga roho ry'uyu munsi, ifunguro ritunga roho ry'uyu munsi ndumva ashaka gusoma muri Zaburi. Zaburi y'Ijana na 11 hari umurongo ugira uti amahirwe y'umuntu wubaha Imana. Aleluya! Hahirwa umuntu utinya Uhoraho, agahimbazwa n'amategeko ye. Urubyaro rwe ruzagira amaboko mu gihugu, ubwoko bw'abantu b'intungane bugire umugisha. Ubukungu n'umunezero bibarizwa iwe, n'ubutungane bwe buhoraho iteka. Mu gihe cy'umwijima yaka nk'urumuri rumurikira abantu b'intagorama. Koko impuhwe, ineza n'ubutungane ni byo bimuranga. Hahirwa umuntu ugira impuhwe kandi akaguriza abandi, ibintu bye ababigengana ubutungane. Ntabwo azigera ahungabana bibaho, azasiga urwibutso rudasibangana. Ntakanganwa n'ibihuha bibi, akomeza umutima, akiringira Uhoraho, umutima we uhora mu gitereko, ntagire icyo yikanga, agashobora kwirebera uko abanzi be bigorerwa. Agira ubuntu, agaha abakene ataziganya, ubutungane bwe bugahoraho iteka, akagendana ishema n'ubwemarare. Umugomeramana iyo amubonye arajiginywa, agahekenya amenyo, agashenguka. Ibyifuzo by'abagomeramana biburiramo. Ijoro ryiza bavandimwe.